sang pi ka ham teron pia hem ingnama ingnar ka teng kingdom. Nijang Karbi Longri Abirta jongkan thongnok be LP School along Kichalia osomara pia puatum pencing ki jethanamai kapadopon. Daithora long BJP aphan ki kroyerat duar baguri BJP candidate Richard Tokbe aphan kangthum karnipon. Lakhakre pho Mahamaya constituency ASDC candidate Babu Singh Ronghang aphan karchu ajai mek kedengpon. Aprangsi Birta kilang arado anaphan kardong pa jerlo kardong non Karbi Longri Abirta long pen samni ujang terangpi non arju itha birtang tonpen. Chokihola police station ka parlo Bogijan forest bidekaw na dunghet ke do borsali terona rongomekar hemipi sang pi ka ham teron pia hem patowe ajo porphai isira chitema pormalam ingnam takapiru bomajok nam pinam durta nang kombo mason sido lasimarat mareng takacho pana thai kawe ki do thai kawe ajok monit ki do dim lapen ke monit ki choson hai hui sinang chori bom lapen rong ajo ki do ke thak siksak that anpinlo Lapuson tak si hemi pisang pi ka ham teron pi hem ame thang ke choji lapen ke asomara phan ka pat choji aphan ke si ke dang pia sok anta chopi tikang thailo lapen ke kitun ke dang hem ki free tikang dak ajok phole ka suan ta sak tikang labajok hemi pisang pi ka ham teron pi aningi du pensioning ri dakarong ke chiklo jon wang ta hemrit ki free buke lakha unelo bonta Piniarnian ta forest pen ake rap thang nat ta long leleng lasike thegi ding tum nang chelang pon thek poson te meji pusi tuning ripon Aruni phaing kora trokarni Nijang Karbi Longri Abirta jongkan thongnok be LP School along Kichalia osomara pia puatum pencing ki jethanamai kapadopon. Bangsolong haladak lothan bang soron sing timung pen kapachini pona tengki Kichalia osomar piningan ki bang pharoi sira phokep andulung lasi nilitum kithan kapachetang pona sapaka siksak du lasi inut kaprek lothan bang phu akenang sot beglang puta pachini pon lapen halapu Kichalia osomara pia puatum pen kaningje pon laki ladak thongnok be LP School along Kichalia osomar dupik an sita kithan pon misen than bang phu bang hiniwet pen ki kithan ki melu puta ningje pon lapen la anso se than bang phu thongnok be LP School along nangvek silang puta kachuning ripon patu jengkha pen Babu Teron Karbi Longri Abirta ini nang itu mata garden meeting apa tak nampak ini nanti? Lason lo ni itu nona bangke ini hala gunung sop do masih lason gunung sop alam tiap pun hasil itu son situ nona tempo nang lima lason son sini tu mana sih hang lo hang hebu pe pini pen batai ke thom lo ke hang amat kasih tonti ko pini pen ke pen ajo amat si pini siapa ko thok ko parents guardian atu api apu tu pen son son situ tempo nang lima ke dampo ni mal halam tiap pun tak sini ke thanang ko si pini ni tu la parents la pen guardian tu bangke pa Labang tu nang itu sekolah long, lu than bang tu bang tu bang kuan dulu. Ni tum dak ke ni tum ke than bek tum bagen tum bahini bek government pen appointment ke teron sangho alang li sar mohon sing teron lo la ke mohon teron sing di mohon teron la ke ni men ke sa sing tum bahini belo asini tum ta chu chu phoi ke klang hutan tum chu hang dun lang mate la daga la SMC pinana member tu masih pulo nang tu bang hang dun tak pulo hang dun lo hang dun de pe hang dun lo amatil tu malong apana bang ke regular tu bang na puri det hala contextual bang sina papuri amaso contextual na papuri bang son sia pi adi tulong lo hala pana bang ke hala halong thengalong model school long ada ki pitang master pena ada contextual pita amara pi ini bahari tu bang nang chadu lo thong nong bi school pu pulo pu ma upurong se pulong apen kilometer ke thoma te kilometer tidela asoda kan pan dolang pulo hano masih ai la pulo tenis pu bang hada ke ada sini mu chora pot model school long hada ke duga thang pan bang hada ka hubida do pot bang welu masih anta bang wedet Nanti labang tu sekolah long desk bench apa tak pan dure kedolo nangli bomba. desk bench bang lang na melo pote aprang ke sabdu tala angbong daswa corona ke bon penamat kopi ko son pero ne somar awi pino somar pa lu na pone bang do polam na awi pin la sinon sini tu mako jur kiak non si aku metang silam tu non amat ke jene ko ne putuk tak suli le tanon ini non kini bak na la
la 3 4 2 3 4 5 la tu ba phana bang ke non ben sini bang le dolo te la tu phanga dol po la pen class kiji tu phanda bang ke hormu ke government phanda punu kiji tu phana bang ke bang tibul la pen chair nang ti ama ta hema condition ni we det tibi pine di ma phan ni we ma bi hai hedel nang theklong lon ni tu ma prang da ke ha la so pune jol dhara pune pine ta so pen ni tu ma phan motor pine na pilo nang li sumar tum la dak chongkan LP school long ka pachar li dun pen ko an kaching thur mate ko an ke thek dam long nang li Kacing tu mana ni liso mara kleng abang ke pinnya kleng mana dak bam bang ya. Tadun lo dak lo si dak pen si ke pas lo pinin kelas itu anu. Bali rong si tadun cuma na. Mati bikin sesu bang dak cuma. Amanon ko bang ke than ni misalnya ya. Student ke ong pen asal dah ni ya. Kita ke than bang ke misalnya tapi sar nang lak misalnya pasti nang non dah ini sar nang lak jalan misalnya sar. Misalnya ada mana alam bang ke dak ke kelas 5 andu. Kelas 1 dan kelas 5 an. Untuk kelas 5 pen asal dah ni ya ke dak si ke than ko. Kelas 5 arun dam terhai semua baik senang conjam pun, jalan heh lah sila. Pasti dua red, jika nak rumpin, ya lo nasi sar bang, nang bagiannya, yang tomai tak jalan jum. Senasar, so ya lo. Ini bagai tanah cekui. Aruni phaing ko ratrogar ni Duarbaguri constituency pen BJP a candidate Richard Tokbia phan dai thora long ki ong dungara ra tumpen karchupon. Lobonghat Assam tara dong entry tax geralong bait pache jengponsi dai thora long an karchu asai pamanpon. Laso karchu mayalong APHLC Bokajan LA pen Wesley lang ni sitami BJP along ningka chithike dwajok BJP along chepa ogdun. Lapen Congress pen kaprek rat charia tumta mithang rat charia song pen chi udun si BJP along chepa ogdun. Laso kang thum karnia jai me kapaman pon along aluhia man pen Duarbaguri VDC chairman Sarkoi Rongphar Duarbaguri Mondol Committee Maipu Sonaram Singnar Dolamara Town Chairman Mongol Singh Terang lapen BJP along klembang pubang phietum chetongdun. Hanboka pen Robinson Kiling Karbi Longri Abirta. Polling recap BJP Dak Duarbaguri long Mondol pen kipang tipo patir people. Sampai dak 9 polling station lo dai thor dai huria rat tumpini dak theklang dak lo je ongdung avut pensi BJP hai pon to that is our Duarbaguri constituency lo ke 15,592 abhutu la sob bhutang bo manali ko an bak long gun di pusanali ni khei 15,000 mong ben tongsi kone polli pone 12,000 basi polli 12,000 bonta ni tum ning kithe dai no 7,500 ang mong tum long back ko so that is our sabista musti mate constituency ang bong pen long an sit BJP long du jipul nal ki panil BJP ke long ko ra truck fancy patu po long ko ra truck se hai po mission a candidate fancy pitang ko highway po Dr. Tuliram rong hanga leadership pen kiremji alam masi kan that is our Duarbaguri long ke BJP tiket bang khong ki hang du la bang song bo manali nu bet ko son di dong si palong lo la so pudat kan batini bang khong bong pen ni ko so si chepalong lakenili aprangsi akirol pi high command itum gaching hon Dr. Himanto Biswa Sarma Chief Minister of Assam itum BJP president Babes Kolita itum IMLA Dr. Mungomon lapen biek koi itung afan kaching hon Duarbaguri era fan biek koi kaching hon lapen dynamic visionary leader alangson abang phu majok takalilo lake Dr. Tuliram Ronghang atuma hirzume pen joksi alantum nili ningkan phong bong tiklen ke dam a performance my progress report ating pensi antum munti mata pen pan mesi nili fan tiket no pipon nili akiro pilo that is our Duarbaguri lo ga ko BJP pen chenglok party phodu party phong bong panali lo na sidan ni ko so party lo na li chiputhen mata phong bong nal pen pho BJP pen pensi BJP pen si call 2017 an inkanani MEC election silangnang MP election ke lake itum quarter final on itum hayal itum forensic befan todun lasuta BJP se hayal lapen itum kaching hon
Bagua baguri. Monggo san kita kita office kita. Kami non police station I called I really got thinking that teklam that lodge Ongdu abut pensi BJP hati. Tapi sir, luar Bawri presidency loke 15,592 abut tu. Baso abut ambo menali ko an bag long dun di ko sedali ni ke. 15,000 pensi tunai poli tunai 12,000 masih poli 12,000 konten ini tunai buce dah 7,500 apa ni tunong lek. Tapi sir, sabisa mesti mate presidency yang bong pen. Long am sit BJP long dun di ko. Nang ko tan ni. Ini long ko la chok panse pachu polong ko la chok se hai. Mission na candidate panse ni. Hai ko. Dr. Tilera ko ang leadership ni. Kerenji alam se. Tapi sir, luar Bawri long ke BJP tiket Bangkok kihan lo la ba. Song bo medali bet ko so ni long ni pelong lo la so. Kita kan begini. Bang Kong Bong Pen. Ini so si Cepalong. Lakin ini Fransi Akiro ke High Command. Itu kecing hong. Dr. Himantha Biswa Sarma Chief Minister of Assam. Itu BJP Presiden Babes Palita. Itu IM ini ketua biak koi. Itu afan kecing hong dua damiera van biak koi kecing hong. Tapi dynamic visionary leader. Alangsong abang pu majok takanilo lagi Dr. Tuliram Rohang atau majok jene ke joksi alang nili ningkan bong keklan kedam performance my progress report ating besi antum kima tapen panis ni fan tiket ni jadi kiro pino Tapi sir, luar Bawri lo aku BJP pen cenglok parti podo. Parti phong bong penali lo na sidan ni ko so parti lo na likti kuthet mat. Hoang bong Nalpete ko BJP pendensi BJP pen si call. 2017 and kan ini MEC election silang MP election ke lake itu quarter final itu hai itu forensic dia pakai lalu tak BJP se hai lapen itu kecing hon betul rumah mami nak pasang MLA itu dah betul ni Congress pensi tiket long lo MLA kami thang Noni phong ki liga bangki Mahamaya constituency long ASDC tumsi hajar ner kep sosia vote pen hai pon veko ki hai de jelam the bangki BJP tum Karbia khai ki duk kisung arat phan sakuri contract facility sammen pen ka chong thuilo lasi pinyar ni ki duk are lu kisung are lu pu Karbia raratum chichinisi ki ong dung vote pen hai pon veko pusi ASDC candidate Babu Singh Ronghang pen pherang kya thengnu than pachini pon Bangsa Mayalong Korkanti constituency ASDC candidate Khorsing Iti nang Chetongdun. Lapen ke Ongdung ASDC Klembang Pubang Pietum nang Chetongdun. Dogmukak pen Vaisong Terang Karbi Longri Abirta. Non ke bang election council election bang ASDC bang high tech Nangli tum ko ano vote pen tong hai ji pu nangli ning ji thidu nile tum kama tha bang ke da ke candidate bang plido lasi hal account aje aya petana bang ke langnang koko seta nona bang ke nile tum ha rong lut pen board committee pen pini an ke pang thek pen lang aprote suriner kep abat selong pu si suriner kep abat long polo tangte da ke election hare pu polo te SDC ke non bang ke bang election le hai Jongsi nangli tum hai dep pulote ke aprang si claim pi karbi solang dorot phan pilo matai नीले तुम के किद्दुगारात फान के किद्दुगारात फार्मान शिकार जाप रसी एजीसी हाइडेड लो तंगते किद्दुक आरात अतुम पिनी मित्र के पास हर संजय के पास बे के पास अतुम आके जो साकुरी आके जो कॉन्ट्रैक्ट आके जो फैसिलिटी पीपल को नंबर 1 लपेन नंबर 2 बांके बीजेपी कचहरी निंकान के प्लेंग एता स्टेट गवर्नमेंट अकेंग पाक अरुम नंका चिने स्टेट गवर्नमेंट अकेंग पागरुम पे जॉब दे दन लसे एसडीसी इलेक्शन हाइडेड लो बोलते स्टेट गवर्नमेंट अकेंग पाक अरुम के चिपा जॉब लपेन अनपरता कारबियांगलों अरत आकार ई हे कचिसोंग पांगतांग को कारबियांगलों अरत आकार ई आइटम ब्रेक कचिसोंग पेन अचुम
Abirta lang sikang ton cholo kaduka vita domithak mi kardom.